banza wumve neza iri jambo ati nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere. umva neza n'iri ngiri ati icyerekezo cy'umujyi wa Kigali ni ukuba umujyi w'icyitegererezo muri Afurika mu nzego zose, a center of urban excellence. Ni umujyi ufite ubudashyikirwa mu rwego rwa Afurika mu nzego zose, ntabwo ari ku isuku gusa, ni muri serivisi, ni mu myubakire, ni mu mitunganyirize y'umujyi, ni mu mihanda, ni muri feruje, ni muri resitora, ni ku kibuga cy'imikino, ahantu hose, noneho no mu busabane no kwakira abatugana. inzu ihenze cyane muri Afurika iri mu rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rwa Gasabo, ariyo Kigali Convention Center. Kandi nanone igihugu gifite umutekano n'isuku cya mbere muri Afurika ni u Rwanda. Umuperezida ukunzwe cyane ku isi n'abaturage ayoboye ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Murakoze. Muraho neza cyane mwese. Uretse iyi nyubako ya Kigali Convention Center, izi nzu zose tubona mu mujyi wa Kigali tugatangazwa n'ubwiza bwazo, harimo izamenyekanye cyane nka Chic, MPC Plaza, Kiste, Kigali Arena n'izindi nyubako zose zubatswe mu mujyi wa Kigali. Ni izabande zatwaye amafaranga angahe bazubaka? Ngiye kukubwira inyubako 10 za mbere zihenze mu Rwanda ngo usubize ibibazo bitandukanye wazibazagaho, kandi ndakubwira n'uburyo zirutana bitewe n'amafaranga zatwaye barimo barazubaka. Ese wowe urakeka harimo iya nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Nk'uko dusanzwe tubikora kandi turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Nge wumva ndi Mr. Legacy, iyi ni Umva X Real Estate. Mbahaye ikaze. Mwanya wa 10 turahasanga inyubako ya Kigali Heights. Iyi nzu yubatswe n'ikigo cyitwa Fusion Capital, n'abikorera bazwi ko bakorera muri Afurika y'Iburasirazuba. Kigali Heights yubakwa yatwaye akayabo ka miliyoni 16.9 z'amadolari y'Amerika. Gusa kugeza ubu Kigali Heights yaguzwe n'ikigo gishinzwe guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi cyitwa YYSSA, aho iki kigo gikomeye cyayitanze akayabo ka miliyari 43.8 z'amanyarwanda. Ibi ngibi bikaba bimwe mu bigaragaza iterambere ry'umujyi n'igihugu muri rusange. Ku mwanya wa 9 turahasanga inyubako ya Muhima Investment Corporation. Iyi nzu y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nzu ikaba igendererwa n'abantu benshi batandukanye kubera ibikorwa bigiye bikorerwamo byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo ubucuruzi. Iyi nyubako nziza cyane mu kuyubaka yatwaye akayabo ka miliyari 17 y'u Rwanda, dore ko bayubakanye ubuhanga buhebuje kandi mu buryo bugezweho. Ku mwanya wa 8 turahasanga inzu y'ubucuruzi y'uwitwa Charles Mporanyi. Uyu ni rwiyemezamirimo bimazemo igihe, akaba yaranyuze mu nzira ndende cyane kandi ivunanye kugira ngo uyu munsi abe ari umuherwe tuzi twese nk'uko nawe abyivugira. Ushobora kwibaza ati nyuma y'uko ari umucuruzi akaba n'umuherwe waciye agahigo ko kubaka inzu y'ubucuruzi ikaba yaramenyekanye cyane ikandikwa mu bitangazamakuru kugeza n'ubwo imwubakiye izina, uyu ni iki kindi umuziho? Dore ikindi utari umuziho, Charles Mporanyi niwe washinze ikigo cyitwa Solasi gitanga ubwishingizi ndetse n'ubucuruzi impande n'impande mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa dusesenguye neza mu bikorwa yagiye akora, harimo inzu y'ubucuruzi yitwa KBC, Kigali Business Center. Iyi Kigali Business Center yatwaye akayabo ka miliyari 17 z'amanyarwanda mu kuyubaka. Ku mwanya wa 7 turahasanga icyicaro cya Banque Populaire BPR. Iyi ni imwe muri banki imaze igihe kinini hano mu Rwanda itanga serivisi zijyanye n'amafaranga. Iyi nyubako nziza y'igitangaza yatwaye akayabo ka miliyari 18 z'amanyarwanda mu kuyubaka. Nyiri iyi Banque Populaire ni Bwana George Rubagumya. Uyu nguyu akaba inararibonye mu by'ubukungu n'ishoramari. Si ubu bumenyi gusa afite kubera ko yaminuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'amategeko. Ku
Ku mwanya wa gatandatu turahasanga inyubako ya Kigali City Tower izwi cyane ku izina rya KIST. Iyi ngiyi ni inyubako izwi na benshi cyane kuba ndende hano mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu y'igitangaza ndende cyane ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibiro by'abikorera bagiye batandukanye. Dore ngibi bimwe mu biyigize bitangaje. Iyi nzu irihariye kuko ifite umunara w'amagorofa 28 ugereranyije n'izindi nyubako hano mu mujyi wa Kigali. Umushinga wo kubaka Kigali City Tower washowemo imari n'uwitwa Hatari Sekoko, akaba umuherwe utunze akayabo. Aho kuyubaka yatwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo icyo wamumenyaho kandi nuko yabaye inararibonye mu muryango wa RDF mu gisirikare cy'u Rwanda mu ntambara yo kubohora igihugu. Nyuma yaho akaba yarakoze ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza byateje imbere igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga inyubako ikorerwamo ubucuruzi, resitora n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi ni Chic Champion Investment Corporation, iherereye mu mujyi rwagati hafi ya gare Downtown. Dore ibyo wamenya kuri iyi nzu. Umushinga wo kuyubaka wari uyobowe n'umunyakoreya w'umuhanga cyane witwa Gun Ho Kim. Iyi nzu nini mu kuyubaka yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Twihuse cyane rero ndagusaba kubanza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi bicukumbuye. Ku mwanya wa kane turahasanga inyubako y'igitangaza cyane y'Ubumwe Grand Hotel. Iyi nzu ikorerwamo serivisi zo kwakira abantu n'ubukerarugendo. Ino nzu iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, kandi kubera imitangire myiza ya serivisi zabo abayigana barushaho kuba benshi. Iyi hoteli ni imwe mu ziri mu Rwanda zikomeye cyane kandi zizwiho kuba inararibonye mu by'amahoteli. Kuyubaka yatwaye akayabo kangana na miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 iyi hoteli yari iri mu maboko y'ikigo cyitwa Umubano Industries Limited, aho yari yaguzwe akayabo ka miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika muri cyamunara. Iki kigo kiyobowe n'uwitwa Hassan Gasana uzwiho gukora imishinga myinshi. Gusa uyu mugabo si inshingano gusa afite kuko ari General Manager wa Kigali Real Estate. Tugeze ku nyubako 3 z'igitangaza. Tugeze ku nyubako ba nyirazo batangaje nabo ni ibikomerezwa birumvikana. Ni inyubako ziyoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali. Ni inyubako ziri akayabo k'amafaranga menshi nawe wajya gunyuraho ukibaza ba nyirazo bikakuyobera. Bamwe ukumva ibihuha bavuga ngo ni yuyu, undi ati ni yuyu, ariko warayobewe nyirayo. Ndagira ngo rero nkumara amatsiko muri documentary twaguteguriye uyu munsi. Gusa nanone ndagira ngo nkwibutse, niba uri mushya hano kuri Umva Igisi, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ntiwibagirwe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi bicukumbuye. Reka twihuta cyane dukomeze. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inzu idasanzwe y'umwe muri ba rwiyemezamirimo ukomeye kandi uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu nta wundi ni umunyemari nyakwigendera Makuza Berita. Afite inzu yamwitiriwe ariyo Makuza Peace Plaza ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Iyi nzu iherereye mu mujyi rwagati wa Kigali, aho itangaza benshi mu bayigenderera ndetse n'abayikoreramo. Gusa iyi nyubako yo irihariye kubera yuko yabaye ikimenya bose, abantu benshi barayizi haba uwo mu cyaro cyangwa se uwo mu mujyi. Iyi nzu yagezweho iririmbwa no mu ndirimbo abahanzi batandukanye b'ibyamamare barimo Marina ndetse na Kalifani baririmba indirimbo yabo bayita kwa Makuza. Impamvu y'iyi ndirimbo n'igitekerezo cyayo byavuye yuko abantu benshi ariho bajya kwiyahurira abo ubuzima bwananiye cyangwa se abandi bagize ibibazo runaka by'ubuzima. Gusa mwebwe muneze amatwi reka mbasaba amasegonda makeya. Ndagira ngo nsaba umuntu wese uri kunyumva aherereye hose, ubuzima ntibuzagucange ngo wumve yuko wabwiyambura. Ntabwo ari wowe wabwihaye, Imana yabuguhaye, izi n'uburyo uzabaho. Ibyo byose biri kukubaho bibi cyangwa se ibyiza, ubuzima bugera ahaterera ukagera n'ahamanuka, wikangwa. Abageze ahatambika nabo babanje guterera, nawe ejo uzagera ahatambika ndetse uzanaruhuka. Imana iragukunda. Imyaka yose waba ufite, ibigeragezo byose waba ufite, niyo yaba ari uburwayi, ntuziyambure ubuzima bwawe ngo ujye kwiyahura cyangwa se nawe ngo ujye kwa Makuza nk'abandi cyangwa se ngo wiyahurire n'ahandi hariho hose. Imana iragukunda ndetse n'igihugu kiragukunda. Imana yaguhaye ubuzima kugira ngo ubeho kandi ugire na benshi ubeshaho ndetse ubeho neza. MPC Plaza yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2010. Yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Ku
mwanya wa kabiri turahasanga ikibuga cy'imikino kidasanzwe. Gusa ubusanzwe tumenyereye ko ibibuga byinshi by'imikino itandukanye biba byubatse hanze ku buryo buri wese yihera ijisho mu buryo bumworoheye. Gusa ibi ngibi umuturukiya yitwa Suma w'umushoramari mpuzamahanga siko abyumva. Uyu yakoze ibitangaje kandi bibereye amaso kuko yubatse ikibuga cy'imbere mu nzu bitari bimenyerewe na benshi. Iki kizwi nka BK Arena, gusa mbere yahoze yitwa Kigali Arena kugeza mu mwaka wa 2020. Iki kibuga cyihariye mu mikino ya basketball, dore ko kidasiba gukinirwamo umukino wa Rwanda basketball na volleyball. Gusa iyi nzu yubatswe vuba cyane ugereranyije n'agaciro kayo n'ubuhanga yubakanye. Ntabwo wakumva yuko yubatswe mu mwaka wa 2019, ikaba ari naho imirimo yo kuyubaka irangira. Ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika. Dore kandi ibindi wamenya kuri BK Arena nuko umuhanzi w'icyamamare yasinye amasezerano yo kwamamaza iyi nyubako y'imyidagaduro hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aya masezerano akaba azarangira nyuma y'imyaka 3. Ku mwanya wa mbere turasanga inyubako itangaje cyane ari nayo ihenze kurusha izindi muri Afurika yose nzima. Iyi ni Kigali Convention Center. Iyi ni inyubako igaragara mu buryo butangaje kandi kurura buri wese uyirebesheje amaso. Ushobora kuba uri kwibaza umubare w'amafaranga waba warayubatse. Iyi nyubako yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Irihariye kuko ba mukerarugendo nta yindi hoteli baza bareba uretse iyi ngiyi. Nk'uko dusanzwe tubikora, reka tuganire muri comment utubwire niba hariyo twashyize ku mwanya itabikwiriye cyangwa se yo twibagiwe gushyiramo. Ndakwibutsa niba utariyandikisha iyandikishe ukanze subscribe. Ibi ngibi bituma cyangwa se bigufasha kutazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi tukugezaho bicukumbuye, by'umwihariko mu birebana n'inyubako nziza zigezweho z'igitangaza ku isi hirya no hino cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hirya no hino. Nge wumva nitwa Mr Legacy. Iyi ngiyi ni Wumva Legacy Real Estate. Ndabakunda cyane.